ببونه یا 21 سبات روژا زمان زیکماکی یا جیهانی ام وک پارتی دل تواهیا کردستان و ترکیه 21 سبات برنامه جدا جدا لدار بخن وک مش داخوانین چاپمنیه درس داینین کردی پانل بلافکرنا بلاوکان شاهی و چالاکین دی پارلمنتوی ده و هر وکیدن دوی چارچوبه ده 18 سبات ساعت دناو برا 18:22 ده دل هر مالی قاده و کارگه سترانین کردی بین وکرن جبو خودی لیدر کتنا کردی گرتا آخافتن بین کرن اف تبده وک دیمن بین قید کرن و لسر مدیا دیجیتال بین پاروکرن 20 سبات ده دربار کردی ده ساعت ده 21 ده خباتا هشتاگو بیکرن ده نوبرا 18:21 سبات ده آنگو 18 19 20 و 21 سبات لناوندا باجار تاخ گولان و قادان ده برنامه یا درس داینین کردی بین لدار خستن هر وها دناوبرا 19 و 21 مهده لگلک باجار و نافچین لکردستان و لترکیه جبو کو زمان کردی ببه خودی سوتاتی زمان فرمی و زمان پروردهیه ده مش و داخوین چاپمنیه بین دار خستن و ده صد به هزاران بلاوکین دربار کردی دا بین بلاف کرن هنک باجارین که ده اف چالاکی لی بین دار خستن اون باجارین وک آمد وان سرت مردین الح شرنخ سمسور دیلوک چولک درسیم خرپت جلمرک موش بیتلیس آگری قرس ایدر ارزروم مرش ملاتی ادنه مرسین انطالیا İstanbul Kocaeli Tekirdağ İzmir Manisa Aydın Muğla Balıkesir Ankara Konya o gelek bajarındın o bedehan navçeyin wan her vaha 19 20 و 21 سبات دا پارلمنترین ما دربارن زمان دایی که دا به تایبتی جی جبو به دست خستنا ستاتویا زمان کردی یا فرمی و جبو پرورده یا به کردی ده پارلمنتوی دا گلک چالاکین جور بجور لدار بخن ام بانگو گازی دکن کل کردستانی نتنی لباجاران دوی هول بداین که لهمون نافچه باجاروک و گندان و لهر باجار و نافچه ترکیه ین که کرد لدجین جی چالاکین جبوی زمان کردی بین لدار خستن همو اندامین ما ین لجنا ریوبریان آوندی ین مجلس پارتیه ریخستنین ما ین باجار و نافچه یان پارلمنترین ما اندامین ما ین مجلسا جنان اندامین مجلسا جوانان هفشرادارین ما نامزتین ما انجمنین ما ین شارداریان اندامین ما ین مجلسا گشتی ین باجاران دوی دا آستا پیشنگیتیه دا تبلی همو برنامه ما ین زمان کردی ببین ام بانگی همو گل خواه و بشتارین خواه دیکیم که به جلو برگین خواه کردوار آنگو بکراس و فیستان به شال و شاپکان تبلی برنامه هم ببین و به درشمین بکردی دنگ خواه لهر دره بلند بکن به پانکارت و دویزن بکردی رنگکی کردوار بدن همو برنامه و چالاکیان گل کرد اهجا و آزادی خواست به تایبتی ام دخوازن دیار بکن که زمان کردی
zamaneki heri kadim u devlement emro vahiyeye. Zamanı Kurdî hebûn, xwebûn, rûmet û nasnamaya Kurdan a neteweyî. Zamanı Kurdî dil, giyan û hişê Kurdan e. Kurd û Kurdistan bê zamanı Kurdî nabe, bi zamanı Kurdî hene. Zamanı Kurdî xîm û sîwana yekîtiya Kurdan e. Hatta zamanı Kurdî serbest û azad nebe, Kurd û Kurdistan azad nabin. Ji ber vê yekê em têkoşîna zamanı Kurdî bilind bikin. Ma têkoşînê ziwanê Kurdkî berz bikeri. Em her derê bikin dibistan û zanîngehên zamanı Kurdî. Ma her ca bikeri bendegeh û zanîngehê ziwanê Kurdkî. Em daxwaz bikin ku zamanı Kurdî bibe xwedî statû û zamanı fermî. Mawazenê bikereke ziwanê Kurdkî bibe wayîrê statû û ziwanê fermî. Em daxwaz bikin ku zamanı Kurdî bibe zamanı perwerdehiyê. Mawazenê bikereke ziwanê Kurdkî bibe ziwanê perwerdeyî. Em mal, kolan, tax, gund, bajar, navçe, bajarok û hemû jîngehên xwe bikin Kurdîgeh. Herkeye, rayîro sereke, tax, dev, şaristan û hemû cûgehanê xwe bikere Kurdîgeh. Em her Kurdek Kurdî hîn bibin û Kurdî hîn bikin. Ma her Kürt, Kurdkî bimusî û Kurdkî bidî musnayîş. Em her dem û li her derê bi Kurdî biaxivin, bi Kurdî bixwînin, bi Kurdî binivîsin û bi Kurdî bijîn. Ma her dem û her cadî bi Kurdkî qisey bikere. Bi Kurdkî biwanî, bi Kurdkî birusî û Kurdkî bicivî. Dem, dema zamanê Kurdî ye. Ji bo zamanê Kurdî rabin serpiyan. Dem, demê ziwanê Kurdkî yo. Seba ziwanê Kurdkî werzê lingan ser. Her bijî zamanê Kurdî. Bicivê ziwanê Kurdkî. Ji bo parastin û pêşxistina zamanê Kurdî her dem û li her derê têkoşîn, têkoşîn, dîsa têkoşîn. Seba pawitiş û averberdişê ziwanê Kurdkî. Her dem û her cadî têkoşîn, têkoşîn, reyna têkoşîn.